sim thipui YouTube channel clear tu te in chawa in chibai kabu ka cheu ole hei hun engam chen atanga kan lo in buas sai to na Mizoram Legislative Assembly a rorel tu kan ai o rorel tu turte thanna naktu November ni sari a hian kan lo nei don tarang maya chuti rwal chuan Longkai district chunga bial pathum tuichong Longkai West le Longkai East te mi puiten kan hriat chian le zual na turin tun tuma hian karon tar lang dona voin lama election duty turte polling party an chua dan chungchang atangin karon tananga chuan constituency pathuma dingte karon tar lang chhole anga chuan chuan Longkai district chunga constituency pathum te hi kan lo hriat chian theina turin atop thlengin milo ngai khak sak don ya Longkai district chunga polling station za samriat pakhat a duty tur polling official tele security te chuan voin chama khan government Longkai college atangin an duty na tur panin an chuak fela heng polling station sang vilpui tu tur sector magistrate te po an duty na tura an chuak fel ngal bok ani ti chuan nimin lama polling official te duty na tur muna kaltene voin lama khan duty tur te hi an chuak fel kimta ani polling station a duty tur kal chuak te hi in khan boi pui tu tur polling personnel mi zasari somni palile sector magistrate mi somni le paruk ania polling station a ven himna na thok tu tur security personnel hi zathum somnga le paruk baka ven him uluk zual ngai bik polling station pathuma CRPF an duty ya in kalpo le in biak po harsatna polling station somlia MPRO an duty telbok ani polling station en zui ngai bik critical polling station pathum kanon seite kha heng te hian ya tuichong constituency mi vek ni in Rengkasia polling station Lokisuri polling station le Boraguisuri polling station te anni heng polling station en zui ngai bi te hi en zui ngai anni na chana hi by election a thi na athena wang tele by election a vek party pakhat candidate chuan vote apmu tam lutuk awanga rin helna om awang te ania tung te awang chuan en zui ngai bi critical polling station atana sarkar chuan apuang ta ani ang polling official te tan hian electronic voting machine baka voting compartment le polling official te mamo sang pek chua ni in atul zual an manatan emergency light te po kentir tel ani bokani heng polling official ten an chua tan na government Longkai college an chua san ma hian returning officer te le nodal officer te en puinan waya electronic voting machine en dignale EVM nu chuina tracker apps an man ngai angai ti en pui ania polling official te hi an mani bial tu returning officer te nena theu in shiat tirin an thil ken tu sang akim lo te en dik sakavek an ni nuwa an duty na tur polling station panin an kal chua kani Longkai district MLA in than pui kalpui tura hian polling station zazela somruka internet manga vil theina webcasting kalpui tum ani bok ni jana darul suri polling station duty tur lir thei che suan awanga boral pu zetlal mon zola 4th IR battalion ruang chu voin chama khan Longkai thanpui ni in district hospital Longkai a endik ania arwang alo than la hian Longkai DC
pu Joseph H loram sang chuan lo muakin van tuina tok chung kwate ator pui thule sarkar tanga ti tur omang ang te chu malak ani tur thu alo sei ani helir thei cha suan atel ve polling official tele security te po uluk taka medical check up nei sak turin district hospital ho tu te po DC hian acha ngal bok ani pujet lalmon zola ruang hi longtai chan mari than muala phum tura ruang man ania ma mi tanga anu pui le fa te longtai an khen hun hi nga ania an omna ko ran LKBK pastor silal ompuya chuan avui don ani longtai district a hian voter sing kwa sangkhat zali somthum pakwa anom meka 36 tuichong assembly constituency a hian voters singthum sangruk somli panhi an oma polling station samsari a ombok ani tuichong biala hian candidate pali anom dona chung ta chu MNF a purasik mohan chakma ani hi CADC a CEM nilai ania BJP candidate a pu turia dan chakma ni in Indian National Congress a pu hara prasad chakma ni bokin ZPM candidate a hian pu santi jiban chakma te ania anni pali hian tuichong bial atangin MLA ni tumin thei top an chua he bial hi ngai nom tak tura ngai ani 37 longtai wesa hian voters sing ni sang kwa zali som kwa pathum anom meka polling station hi samrukle pakwa a oma he bial longtai wes a hian candidate mi panga an oma he bial hi bial ngai nom tak tura zoram mi puina an ngai ania candidate te hi MNF atangin puvi zir sanga ani hi Lai Autonomous District Council CEM nilai mek ania BJP atangin pujebi rual chinga ani hi hebiala hian tuntum lo po hi alo in candidate to ani Indian National Congress candidate atan pusi ngun lian chunga ania ani hi tuna longtai west bial mek tu MLA ani ZPM party atangin pulalun sema ania ani hi avoi khat din na tur ani mek lain party thang duang tak ZPM party a in candidate ani awangin ani po hi mu niam chi ani lawani tichuan independent zoram thar mingin pubiak chunga chinsa ai candidate bok ani 38 longtai east a hian voters sing hi sanga zakwa pali anom meka he biala hian polling station somli le panni a oma longtai east bial po hi bial ngai dom tak tur a ngai ania candidate hi mi pali omin MNF candidate hi pu HP akzawa longtai east bial mek tu le Mizoram Sarkara deputy speaker nilai mek ania ani hian abial hum himle tumin theitop achuang ti kha fiatsa ania BJP party candidate a hian pu MC muan kima ania Indian National Congress a hian hebial atanga lo tling to pu H zo thang liana ania Congress sarkar hun lai akhan parliamentary secretary tepo aluni to ani ZPM party a Dr. Loren Lalpek liana chinja ania ani hi tunhaya ZPM party athan duan mek lai hian Dr. Lorena du tu te po hian pung ve zel ni in alanga longtai east a hian MNF le ZPM le INC hi in beiber tura ngai ania hebial hi Mizoram chunga politics ngai ven tak tak te chuan bial ngai nom tak tur te zinga andatel ani nge ani tichuan longtai district assembly bial pathuma voter umzat sing kwa sang khat zali somthum pakwa atanga
singli sanga zaruk samriat panga chu mi pa an ni a singli sanga zasari samruk pali hi meichia an ni longtai district a hian service voters zan hi samthum pani anga chin chia ani bok ole kum sang hi som pariata Mizoram rural tura kan in than na ne takin MNF anron sarkar ani kha MNF sarkar pun chung kumnga aloral le ta kumma chung atan bok Mizoram min kai khoi tu MLA than na naktuk maya hian kan nei don ta naktuk November ni saria mi puiten kan dikna chanvo ti hloting turin vote kan thak le don ta ani tun tum kan thang tur hi engam zong tak chuan anuam phian don ni in alanga a chan chu party thang don tak ZPM party aron lana wang le ro rel na phong vuan tura tling mai thei ni anin hriat na chuan na sa takin phurna a pe ni in alanga hei hian Mizoram politics aron soi hing ta dul mai ania heti lai hian ro rel lai MNF party le party veteran Indian National Congress chu kul takin anon chemi mi mai boka hemi kara hian independent ading engam zat anom don bok ani naktuk maya hian Mizoram ta na thilro pui tak kan ti theile mi puiten kan du than na nge ya ramro rel tu turte kan thang don ta film khur takin tongtai na ne kan ramro rel tu turte hi thang ram framila khoila ya emo a por tok chole thil beisaya vo thak lok du lo an lo amani poin chung mi te hi akhu thei turin Christian ram kan ni na hi mi puiten kan ti lan hun pe mo tak ani le don ani kan du than kan vote du akha tu po ni ro se hein khan hi thiang hlim takin kan kalpui the ni ti hi khrengila vote chiar huna kan in chiar lo na turin du than na dik imang ram samang o chim chu pui lo thlir tu song te in du zong tak in khan klin theu the na turin du sakna kalan che wani naktuk November ni sari vote thak nuam vet ule